iri ya boraro fta iri ya botshelela mathapama ntshurugele e tuka mollo jwale ke nete motheletši re go tshepišitše gore re tlo ba le mange ga ise Vice Chancellor wa maloba gokwa University of Cape Town re bolela ka Professor Mamokgethi Phakeng re Mmeile Leihlo tšatšing la lekgono o gona mo mogaleng Professor e re tše sebaka se re go tamiše le go amogela go Thobela FM ntšhurugele Thobela le kae re gona le kae Prof re gona ka lebo re nene re gantšha ka lena hle re no nyaka le re botse gore ga botsebotse batho ba bantši ba re ba tlhotlheleditšwe ke COVID-19 go dira dilo online go ba go netefatša gore technology ga e je letsogo lena re botseng gore le tlhotlheleditšwe ke eng go thoma kanale ya lena ya YouTube wa tseba ka ha re ne re le mo lockdownong ne ke kry-a ma students a mantsi ba ba irang masters le PhD ba re thuse a re kgone bona di-supervisor tsa rena re joang ke registerile because wa gopola gore lockdown e tsagetse ka March ba bang ba fetsa go registera a se ba thomile ka di-proposal so be ke bona gore wa gona gore ke ba thuse one kampane ke mo online ke ba rute online ba every Sunday ka 4 o'clock ba joine ba ithute gore proposal e ngwadiwa jwang research e ngwadiwa jwang and ile a thusa haholo because ke ne ke sa dire di-lessons tse ke liwan ke ne ke bitsa le ba bangwe ma-professor tse ding ba di-university tse ding ba tle ke bua le bona ka ke bolela le bona ka di-different aspects tsa research whether ke research methodology research design re kgona go thusa baithuti jalo Professor re a tseba gore di-channel tša YouTube ke tše mmalwa re a bona ma-Afrika borwa ba leka ka mešago fela go tla ka ke tla re tshedimošo content ye e fapanego e fela ya gago le yona e fapane e kgethile ke di re lebeletše gore e šeditše baithuti bjale le bjale ga re lebelele ke kwele go bolelwa gore go na le ka tsela e le goreng batswadi le bona ba ka kgona ka yona YouTube channel ba ka kgona go ithuta le go kwešiša gore bana ba bona ba phela ka tsela efe kwa di-university bjale le bjale re tlhalositše ka se so YouTube channel ya ka ya ka retsa batho ka moka gore ina le part ya education mo re thusang baithuti go na le empowerment mo re ba empowerang batho ba batjha le batho ba bagolo ka kitso e tlhokagalang di-skills tse ba itlhokang go na le inspiration batswadi le bona ba ka nne batla mo and then le gore batswadi ka gore ba isa bana dikolong le go di-university mara ga ba itse gore ba ka thusa bana ba bona jwang ba ka ba supporta jwang re tsore ke boleletse gore ha ngwaga o thoma bana ba thoma a ke re gona tsong ba ntse ba apply-a ke re ba boleletse gore ba apply jwang ba tsari jalo mathoma ngwaga re tlo thoma re ruta batswadi gore ya ngwana o ya sekolong motswadi o dia jwang go mo supporta a ya go university a thoma e se ngwaga mathomo a tswa gae a sa dile le lena o mo supporta jwang o dira jwang gore o kgone go tsamaya le ena tsela ka moka o ska ka batho ba romela bana university ba motlogela fela kwana le gape e tsa boe le ga ya ba tsebe kana go ngwe wa sokola go tsaba bolela le bona ba tsaba bolela le bona ene kana go nkre le gore le ma students a ipola yang mo di-university ka ba tlhoka thuso ya go kopana le ba hae ba ka nne ba ya mental wellness clinics mara kana go ba khona ba batla go connecta le ba gae so re tlo thusa batswadi jalo mara ke YouTube ya rona e na le variety e wide thata ka gore se se kgolo ke go lebella gore batho ba ba China ke batho ba ke tika ka at least ka 45 go ya go pati gore ba o ka moka go ya from 18 to 45 they will feel comfortable mo podcasting ya rona ka gore e empowera le ka di life skills re ntse re buana le banka engwe re batla o bolela le bona ka financial literacy o tlhokomela jwang tšhelete ya gago ga o na le tšhelete o tlhoke o nna mohumi mara ga o na le tšhelete yana o nang le yona o dira jwang gore e gole o dira jwang gore o itlhokomela ga o le motšha le ko sekolong le gona le tse ntho tse di tsebe ka gore ga o fetsa o graduate o fetsa diploma ya gago o thoma wa sebetsa le ba o batla credit rating o sa tsebe le gore credit rating ke eng o ka e godisa jwang credit rating o ntse o le ko sekolong or ga o bereka
o sa kgole di-millione o dira jwang gore tšhelete ya gago e kgone go cover dilo ka moka. So re tlo dira those lessons le tsona tsa financial literacy re di lebeletse mo gore di be teng ka gore batho ba rona ba kgone go kere ba tlotle tšhelete ya bona, ba itlhokomele, they must respect their money. That's what I'm saying. Let's go batho ga ba tlhomphe tšhelete ya bona ba berekela ka bothata ga o kgotsa ke gore ke e kanang ka mara tshwanetse re tsebe gore tlhopha yang tšhelete ya rena e re tšegong through re ya mošomo re wa e berekela. Let's ba profo ke lebra ka mogoleng gore le fetsa go hlahlamolla YouTube le go e tlhalosa gore shuma ka yona ka baka la gore baithuti ba ka ya go yona ba dira di research tsa go fapana ba dira di survey ba dira tse ka moka e fela mafelelong o felletsa a noši mogopolo wa ga go tlhakatlhakane re no felletsa re bona ba dira metlae e fela e se metlae e le ka mogo ba lapileng ka gona megopolong ngwana o nyaka go ipona a tsweletse go honors ya gagwe doctorate ya gagwe e fela a tlhoka maka khwetsang thuso re dumela gore YouTube e tlo ba tswela mogola gore ge bana le mathata ba tshaba go bolela ka gae ba kusha re yo ke go bolela le motswadi go mo keletsangang go ya gopolo mo la ntefella sekolong a ka gona go YouTube channel ya lena a khwetsa thuso fao e ka ba le gore e thomile go shoma go ba e le sa felletsa go e lokisha a o se re thomile go shoma se se le di episode tse 10 ha o ya mo YouTube ya ka o batla fela Feb Academic Unfiltered o tlo fumana mo tsa tsela di episode tse ka moka o tla bona le di episode tse di tlang ka gore se di recordile wa pressa notification gore e kgone go botsa ga itho mara se nka se diang gona jalo ke gore ke invite ba botlhe ba kone ka moka ba go subscribe ko YouTube channel ka gore e na le thuto e na le metlae e na le tswelopele gagolo mo bathong ba rena. So Feb Academic Unfiltered o tla e bona mono ke shetse ke itlotse more than 10,000 subscribers re batla go bona gore a re ka tika 100,000 before ngwaga o fela na a le tlo ifitse ke shetse ke bone ke bona ye tlang episode 13 e shetse ba jare marriage in community of property it's a bad deal ke shetse ke na le ke nyaka ka se mfete something we call Professor Marumo Gai is a bad deal. It's a very educational episode. Ile Professor Marumo Gai le nna ke thutile se dintsi mo yona ka bona go important gore ba tshaba rena ba tsebe before ba tsena ba tsebe gore o bolela ka di-marriage contract ka moka ko bofelong a rawa community of property yona is a bad deal how they are out of community of property with accrual. So go allow their community of property to highlight a 10 billion. What are community out of community of property with accrual? Bad deal. It's only a delayed community of practice. Community of property. Community of property without without accrual, and why? So it's very interesting. Ditlo di kwa getse prof ke a tshepa gore ba kwele le witsa the Feb Academic go mme batho ba tla ya ba ya unfiltered ya ba tlhole ba bone ba ithutetse dintsi ke bone ka nnete se tsogona le tse dintsi tsa go bolela ka adulting o se tsogona le tsa supremacy o se tsogona le tsa which someone told me before I turned 20 hey ba koko channel ya lena ye prof hey e tlo re dira gore re ka re ka boela morago mengwageng e le semeseswai re kgone go ithuta bophelo re a leboga tle re tlo ithuta tse dintšho go tswa go yona o leboga rena Thank you. le lena prof.